Topa hau pai mai ko te manu a tāpio rangi mai te rangi e tūnei. Kāre rā kōna manaakitanga ki runga ki te papa e taputo nei ki ngā wā I wenua katoa o te anō kia tātou e pai nei I runga I a papatuanuku. He mauri ora, he mauri ora. Ko te anōra e kātia ke te iwi tēnā koutou nau mai ki te kupu o Te Uru, nau mai o te āhuatanga ki o tātou tini aitua, kwawehe atu rā ki te pō. Tātou mā kia rātou, tātou kia tātou. Mauri ora tūkirunga tēnā mai tātou e tātou mā, ko ia tēnei te kupu o Te Uru, ko tāna kaupapa, e tuana hei pau toko toko. I ngā pūrongo, I puta mai I tēnei wiki I runga I Te Reo o Te Uru. Oe tino e korowai ki ana tēnei kaupapa e ngā reo irirangi toko toru. Te reo irirangi o te korimako o Taranaki. Te reo irirangi o Wanganui, awa e tem. Me te reo irirangi o Rangitāne a kia ore e tem ki te papa I oia. Oe ano, ko tātou pūrongo tuatai e tātou mā. E pūrongo tino waka ira ira. E pūrongo e āngai ake ana ki te aurora ki te waiaura o tātou o te tangata I roto I tēnei wā o Te Uru tā. E a tēnei kaupapa e kia nei ko te rāoro e matua Super Saturday. Nei tū tērā kaupapa ki ngā tōpito huri noa te motu I ko tai ai a Aotearoa te Waipaunamu ki roto I tēnei mai waka aurora waka piki ora. Nō reira, koia rā tēnei e waiake nei ko te pūrongo Super Saturday, e ahangai ana tēnei ki te riu o te roe o Taranaki o te anō ki tērā o ngā tāone a Waitara. Nā runga I tērā e te iwi e, anei te pūrongo. Ko te Super Saturday te kaupapa matua o tēnei pūrongo. Ko te kaupapa ia e ruku atu ana ko te tī, ko te tā, katai mai ki tēnei o ngā kaupapa kawerohia rātou ki te pūwero ma te korona. Utonu mai mo tēnei pūrongo I a mātou o Te Reo o Te Uru, e a tamātai atu ki tētei I Taoneti I Taranaki ki te raki, ko whaitara. Anei rā, te pūrongo. E pūwero, kare reo. Ke konei mātou ki te whakanui, te kaupapa te pūwero ārai, ki wanginui te rohe katoa, whakanui te kaupapa kia hāpai ngā tātou whānau, kia ora pai ai. Ke konei mātou tunu atu I ngā tōtiti, kia ho batu atu ki te whānau, kua tai mai ki te whakanui te kaupapa, ara hoki he tukua ētahi me ki hutea honi mo te hoko kai, me mo tautoko hoki I tēnei kaupapa, ara hoki e maha anō ngā momo taonga kataia te whiwhi atu I enei te whakadui te kaupapa nei, tēnei rā. Nō te rangi nei ka wai te motu katoa I te kaupapa, Super Saturday. Kia werohia te toko pai tāngata ki te wero a rai mate ko miori. Personally, I'm just here supporting the kaupapa, and what we're doing is we're encouraging our whānau here in Waitara to come down and take the vaccination for COVID-19. I'd just like to encourage everybody to think about it, make their own decisions, make up their own minds. I've encouraged my whānau, and my whānau have encouraged me to take this vaccination. My mother's 83, I have a 10-year-old mokopuna. We want to remain as a whānau, we want to be able to stay together, so we're being vaccinated. So, for others, they may have different reasons for coming down here. It doesn't matter as long as you come and do the vaccination. But yeah, talk to people and talk to those that have had the vaccination and ask them why did they get vaccinated, what was the experience like. I've been talking to people here today and they just, the vaccination is secondary. They're here, it's whakawhanaungatanga for a lot of the people here, and it's a fun event. E a ki no māsho ki te unga kaore anō kia wero ia ki te pūwero, kia wai wā ki te wakaaro mō te pūwero nei, ka mitu mā rātou anō tērā, e wakatau. I got the vaccine to protect not just myself, but help lead and encourage our whānau, my own siblings, to get vaccinated, to protect our whānau from
not just COVID-19, but anything else that may be up there. Ko te aumaru I te tuakiri o te tāngata ki ngā weri e ore ana, te I take I wero ia a Erwin, ki te wero nei. Ko te wakahaumaru wakapapa te take, kare anō ko whānau mai he uri oku, engari e nui rawa, maharawa ngā iramatu oku, nā aku siblings, tuakana teina, tungane, nā reira ko rātou te take. Anō hoki kia āhei ake te hīkoi ki Wainganui, kia tae ai tātou te hīkoi ki roto I tō tātou nei hāpori me te kore a wangawanga, ki tēnei māuiwi tanga te mate uru tāna. Mōku ake, he pawa koe ki roto I te kura kaupapa Māori. E hara ko te mea ko au anake ki te kura, nō reira he mea nui te whakahaumaru I ngā tauira I ngā whānau katoa. Ko te aumaru o te wānau me te āpori kei te I o Wakaro, mō te tokorua nei. Nui ake ngā kōrero I hua mai I pukamata I TikTok, me rā momo, mō taku kuare, e whakapono au ki rā kōrero, koira tētahi o ngā take te hiahia te whiwhi. He oi nā te tautoko o ētahi o ngā aunties, e riro au I te pūwero. He wahine mataku au ki tēnei mea te ngira, engari I reira toku pautuara, I reira toku pautuara a Auntie Linda me aku whānau, hei pautau toko moku. Ko te tautoko a te wānau I ka arongo I te rangi nei, ko iai no o ei pautuara, ngā waru lekna. Rauru Broughton pue, Te Reo o Te Uru. E nā kote o tino ki koe, te aroha I ki ngā tuku tēnei tino kōrero mo Super Saturday. Nā kotiti o ngā huatanga nui o tēnei me ki hiki ngā wairua, hiki ngā aurora. Ara, e neke atu I te puta I rau mano. Ngā tāngata I wakawiwia ki te rongoa ārai uru tānei. Nā nore ke runga ke e rā o ngā nama, ka tāi kā rua. I runga ke rā te unga iaua mai, iaua raru, ngā wakaro ki tēnei mea ki te ngira, o te ano ki te rongoa. Engari hāre tunu atu rā rātou. I area wānau atu I te I area atu me o rātou oa, me te mārama o rātou, ara ko te aurora, ko te wairora o rātou nei wānau, te tino pūtake. Nō re tēnei kaupapa I putarere atu I te motu I taua rā oroi, ara e kia nei ko Super Saturday, ka tai te miaro o ngā mai I kawea, ka tai rā te miaro o te unga I tau atu ara ki wakawiwia rā ki tēnei o ngā roa. Kei tēnei wā tonu, ana kei te wātea tonu e te iwi, kei te wātea tonu ngā wāi, ki wakawiwia koe, ara ki ngā rongoa nei. Ina e raru ana o Wakaro, whakapā atu ki tēti I tākuta, ki tēti I ne I rānei, e tata ana kia koe, marata e wakamārama I te oonutanga o ngā uatanga e pāna ki tēnei rongoa. O te anō rā, kia kōtau ki te unga, I tai ake, I wakawiwia kōtau, I wiwi rā kōtau, I tēnei rongoa ka nui te mihi atu kia kōtau. Ko tō aurora, ko tōku aurora, e oranga mo te katoa. Ko te kupu o Te Uru tēnei, Rauru Broughton tēnei e kōrero atu nei kia kōtau, kei te māwiti atu tātou I tēnei wā, ki te pūrongo tuarua. Kei te roe o Wanganui, tēnei o ngā kaupapa, Wanganui Akupe. A weno rā, poia te rā ko ke o ngā kaupapa e kia nei, ko tukua storytelling. Tēnei kaupapa a tukua storytelling, e kōrero ana mō ngā kōrero te roe. O Wanganui, putanoa ki te kāui maunga ara ki Taranaki, ko ngā kōrero noroto I ngā wānau, ngā apu, ngā iwi, noroto I te āpori. E ara tēnei I te kaupapa pūrongo,
kao, engari ko ngā kōrero mai ngā pāke, me te unga rangatai, a noroto mai ai o ngā roe nei o te kāui maunga. Me ki mai rua pe umau ki tarana ki maunga, ana kano o ko ngā kōrero kāputa, ai wānga i atu i te tangata e ti kōrero mo ngā marae e ti o ngā kōrero tukui o a me rā kātu kōrero kāputa. Nā runga i tērā, me rea te tātou i tēnei wā, ara ki te pūrongo e kia nei ko tukua storytelling. Ko tukua storytelling e kaupapa e āngai ana ki ngā kaupapa kōrero o roto Wanganui me te kāui maunga mo te āpuri Māori o kōnei. E kaupapa oki ai tautoko i te āpuri i roto e nei wā o te mate urutā. E uri no te awa tupua te tokorua nei, koe nei te take kei te aro āraua ki ngā kōrero ake o te kāinga. Those of us that are involved with Tukua Storytelling Studios, we're all uri of Te Kāui Maunga, and traditionally our people were storytellers, so we are just looking at ways that we can bring back the art of storytelling, and in particular trying to connect our people with some of the great kaupapa that are happening around the place. We've been actively involved in kaupapa here in Arohe for a long time and doing bits and pieces individually and together at times, and we thought, hey, why not join creative forces? Let's get together, let's draw on our collective skill sets and see how we can support a space where there is room for our stories to be told. E ara i te mea e pūrongo te awa o ngā kōrero mai i a Tukua Storytelling, engari e kaupapa no roto i te āpuri. Our stories are locally based, so we want to tell local stories about local kaupapa and about local people. At the moment we are working with a number of our iwi groups and organisations, and some of that stuff is really important, like we need to get some of those stories out there. So we were approached by some other organisations, the likes of Awhi Wanganui, who were celebrating their 50-year celebrations, who asked us to do a bit of a journey into the wakapapa of Awhi and to talk to some of the pou on that kaupapa. And so our crew were lucky enough to go and walk the whenua and to interview some of these people and get to tell the Awhi story. And so yeah, we were really privileged and we learned a lot from that process as well. I roto i ngā wā o te taumata o i te tua wā me te tuatoru, nā Tukua Storytelling, ngā pānui i tuku ki te āpuri. There was a need to connect with our people, and unfortunately during particularly level 4 and level 3 we can't connect kānohi ki te kānohi as much as we would like to. So we had to use those other platforms like social media and using video to tell our stories. So we've been brought in by the Te Rangatupua Collective, so the iwi organisations from the Ruapehu over to All Taihape, the Rangi TK, South Taranaki and here on the Awa, to help support communicating with our people and to provide some collective content that can be utilised by all of our organisations throughout Te Rangatupua. E wa anga rangatai uki tō Tukua Storytelling, arā ko te rangatai takeover. Rangatai takeover was another opportunity to get the voice of our young people out there to the iwi, to all of our iwi, and so connecting up with them, providing them a platform to have a voice and to share their voice. Some of our rangatahi that we know quite well, they're really out there, they're engaging, they're friendly, they've got quite wide social networks, and they just jumped on the opportunity to have the conversations. They've been utilising their own personal social media to start talking to their mates, and they've been doing stuff for us to help support opening up the space for rangatahi to have conversations around things like vaccination, around some of the decisions that are going to have to be made in the future as this ngarara of COVID starts to keep impacting on our everyday lives. E pirangi ana rāua kia oia te waka o Tukua Storytelling e te unga rangatai e are ake nei. Every year that passes by, we lose some of our old people, and with those old people we lose a lot of our stories. And they say our urupa, the biggest libraries that we have of lost books,
we want to make sure that we're growing a generation that are continuing to tell our stories authentically in our way, and sharing all of our great kaupapa and successes with the next generation to come along. In terms of where the future heads, we don't really know. There's no plan. We're going where the wairua and the kaupapa take us at this stage. Kia ora tonu wai a tātou kōrero mō ngā waka tūporanga e are ake nei. Iriwere rerikura, Te Reo o Te Uru. ka tahi te pūrongo ko tērā no reira. Tēnā rawa atu koutou tukua a storytelling. E tino kaupapa tēnei. Ka wakaputāina ko ngā kōrero no roto ana mai o ngā kāranga rangatanga maa o te kā uri maunga. Ana kia rongo mai ai, ko te katoa, ko te āpori, ko te iwi, o te ano ko ngā apu, i aua kōrero rā. E tai ai te ono, e tai ai te wakaputa wakaro, e tai ai te pānu. Ana ki te katoa. No re kairunga noa ke tēnei o ngā kaupapa, e kaupapa miaro, e kaupapa wānga i te tangata, e kaupapa tautoko, e kaupapa waka wanaunga. Tēnei. No reira tēnā rawa atu koutou tukua storytelling. Me te mea nei, hei tāpiri ake e tātou mā, anei te mihi ki e nei tokorua. Ana ko ngā tokorua nei ko Kiri Wilson, tēnā koe Kiri Wilson. Taino atu rā kia pirihira tamehana, Kiri Wilson, ko rāua tahi tēnei, e te o ngā tino pou, e manaki nei, kia waka i ngā rāua tonu, te kaupapa nei, me te hi atu, i wakatui te kaupapa nei, kia rewa ai ki runga. No reira, tēnā tahi mai kōrua, ko kōrua rā tēnā pautuara mo te kaupapa tonu nei, mō tukua storytelling. No re ke te kite ake e tātou mā, ka noho mai ko tēnei, kātu hōtaka, waka ui a tātou, i roto i ngā wā o te uruta, me ngā wā kukore he uruta. Ana ai tātou katoa te rongo i ngā kōrero, i ngā kaupapa, i ngā pānui, i ngā kōrero tuku i o, ara mai te kā ui maunga, rua pe u maunga, i tarana ki maunga. No re tiwi e koia rā tēnei, ko te kupu o Te Uru, e putarere atu nei ki runga i a koutou e ngā iwi, mārunga i tēnei o tātou nei pāpori, e kia nei ko te pukamata o te kuri mako o Taranaki. Mauri ora kia tātou e tiwi, e wai ake nei. Ko te o ngā pūrongo, matua nui te tonu tēnei pūrongo e wai ake nei e tātou mā, e āngai ana ki te o ngā tau eke, koro eke, noroto i a Taranaki. Ana ko Raymond, te ana taua ara tito. Ana e mōio wānui tia nei ki roto Taranaki ko Uncle Ray. Ko ia tēnei, e tangata aroa, e tangata wakaiti, e tangata māati, e tangata oki tēnei, e airere ana i roto i ngā tau, tainua mai ki tēnei wā, ki te tautoko i ngā kaupapa maa, a te wana, a ngā apu, a ngā iwi, o roto i a Taranaki. Nā runga i tēnā, e wai ake nei, ko te pūrongo, mo te pāpā nei, te pō nei, a Uncle Ray, a nei te pūrongo. Grew up in Waitara, and I grew up with my grandmother at Benjamin Hill. They call it Benjamin Hill. It was a place where my grandmother lived, and it's on the way out of Waitara. I went to primary school in Waitara, and I went to Waitara High School. E tipu mai a tito i ngā reke o tōna tau e ke maunga i Whaitara, i Pariaka. Because of Mum's contact with Pariaka, and I used to go to visit my father, Messi, Koreheke Tiju, and my mother's name was Parioka. I suppose I look forward, in those songs, I look forward to go to Pariaka because a lot of my cousins and we used to do all the things that young people get up to and play around.
Ka pake ke a tito ka urua ia ki te ware o te ope taua o Tangaroa. Ray, Tito, NZ14734, Sir. While I was in Waitara, I joined the Navy. I went to Auckland and my time in Auckland was for me a bit, can I say, radical. But after a while, I got used to the rest of what I had to do, and while I was in the service, I went to Antarctica while I was in the service. I served in Hillary. While I was in Antarctica, I helped in Hillary. We built the first hut down there. We built the first hut for other people or for other people like Sir Edmund Hillary. Nā mai I te ope taua I wai mari e a tito ki te maitai ki a Sir Edmund Hillary I Antarctica. He went from here, from Waitara to Wellington. He was transferred to Wellington for 12 months. He had to accept the transfers to get higher within his job. And in 1985, we left Rotorua. He was transferred back to Waitara. And at that time, he had reached the top level of his work and came back and was a supervisor to other members working under him. He was there for 12 months and was made redundant. But to me, he was meant to be made redundant so that he could work within the iwi, and he certainly did. He was on call to everybody, night and day, and we studied together in the Catholic Church for 7 years, and he was able to do karakia and yes, and he was a blessing to his people here in Waitara. He was called on all the time to do ghost busting, and from ghost busting to marriages to burials, tangis, yeah, and he did it all. Nā te wakawātea mai I a tito I tāna tūranga mai, ka no ai pau toko I ngā kaupapa tuarea o Taranaki, ai pau kawe ngā tikanga a reo, ka mutu, ko ia te I o ngā pau matua o te au kapaaka o te ka ui maunga. Nā pura. O te tai haua with people out of my life and look after them. And I do. And I say that to this day. What that group done for myself and my life was something that you never find. Where would you find people would do something to two people that were strangers that would take them by the hand and say, look right, you're home. Ko tōna Māori e tāu nei I tōna ora. Rauru Broughton, Te Reo o Te Uru. E te parirau wakamaru I tō iwi kei te pautuara o te tini o te maru.
ko koe rā tira e te pāpā, o mahi katoa e nui no atu. No reira tīnei rā ko te rau o te aroha, tīnei hoki rā ko te rau o te raupura, e tunga wa tīnei e mihi ake nei kia koe. Tēnā koe e te pāpā, o mahi katoa, nā roto ana mai ngā tau, tēnā koe. Nā tēnei pāpā kia mohia mai rā kūtau, koe ia tēnei, kua rongo ake he tangata he toa taua, nā i roto i te taua moana, e tangata i mahi tahi ki te unga pēnei tēnei au tāia i Sir Edmund Hillary. Ki te mahi tahi te tangata ki tērā kātiu tangata, ki te moe koe he tangata kukuma. E arau ki a Edmund Hillary i te tangata noa. E arau ki te tangata moekore, e tangata kā, e tangata pakari, e tangata pūioio, ana kuia tira i mai tai ai ko tātou pāpā ki ai. Nā roto i ngā tau o ki mai ai ki roto ki te kāinga, ki roto o taranaki, ana kutāna i tuku ana i tana aroa he pauhāhi. Ano te āhi katorika. E tangata hae rere ki ngā kaupapa, ihi ki nei te nui. Mai ngā kaupapa kohanga reo, ka ura kaupapa, ngā kaupapa i runga i te marae, me tāna rōpū, ana i ngā pula o te tai au au. Ko ia tonu te pau matua pāpā o te ronga rōpū, ana arātua no te maha o ngā mahi, kua mahi a mai e tēnei pāpā. Māringa nui rā tātou, atarana ki ngui tonu. Ia, no le ki te pāpā, tēnā rawa atu koe, i tō manakohi ana ki tēki. Koe no i tewi koe ia tērā, ko tā tātou nei pūronga mo te pāpā nei, mo te hana taua, tēnei me rere atu i tēnei o ngā pūronga wakamutunga. Te Reo o Te Uru, i runga nei, i runga i te Kupu o Te Uru. Ko tēnei, kei te roe o te manawatu, e tuana tēnei o ngā pūrongo, mo titi tangata, kai tunu, kai, tounga, kai tunu kai nei. Ko tōna ingoa ko Grand Kitchen, ka tikata nei ingoa wakamutunga, kitchen. I te mea koia rā tērā, ko tana mai, tana wale, ko te wale kai. Ko tāna ingoa, ko te whare kai. Ko tāna manaki, ana ko te tangata. Engari, ngō tēnei pūrongo, aroa tuana ki te unga mahi ana i roto i te wā o te uru tā, koe nei te kaupapa matu o tēnei pūrongo, anei a Grant e manaki nei i ngā kaimahi, o te anō i te unga, i te katoa, o tōna āpori, ana e mai ana i roto i tēnei wā taimaa o te uruta. I tino pūrongo tēnei, nā te mahemi, nā runga i tērā, nei te pūrongo e tū nei. E whakapau kahana te tohunga tūmau a Grand Kitchen, ki te awhi, ki te tautoko hoki, i ngā kaimahi hauora, kei te hāputa o te whawhai, ki te mate karauna. Ko tāna ka tika rā te tautoko i a rātou, mā te aha, mā te tunukai, mā rātou. Ko te whaiake nei, ko ngā kō iri, me ngā kō neke o te kaupapa nei. Ko te hiahia nui o tēnei tohunga tūmau rongonui, kia whakahoki atu te aroha, kia rātou, ngā kaimahi katoa, kei te hāputa o te whawhai, ki te mate karauna. I then went into Palmerston North City Council and Manawatu District Council, and I said, well, who are the people that are really in need? Found out where the vaccination centres were, St John's Ambulance, the police, and then all of a sudden there was this wider group that happened, Manchester House and Fielding. Thanks to the Fielding Business Initiative, they gifted us $1,000 to help feed kaumātua in Fielding and Palmerston North. Ko ta a kitchen kōrero, he kaunga ake te manaki kaimahi a ngā rohe, haunga ke te rohe o te Manawatu. Heoi, i tēnei wā, ko te ngana ia, kia kore e pērā mai anō. They weren't really recognised, and for me, after talking to my friend Rewe Spragan around what he was doing with feeding essential workers last year up in Tamakinikoto, I thought, well, we've got to do this here. We'd just ordered in a heap of stock ready to go for that week before close down happened. So I went, well, this is going to go to waste. We don't have enough freezer space to freeze any of this down. So I said, right, let's give it away. E harai te mea I ahu mai ngā kai nei te rārangi kai o te whare kai o Apiti. He koha kē no te ngākau nui o ngā tāngata.
They were extremely appreciative, and it's not over yet. I just saw an article recently that the Fielding Food Bank is desperate need of more kai, and for us that's probably I've got to work out somehow how we can assist them. Kua whakarewa a kitchen rāua ko Rewi Spragan I tā rāua pai tukutuku I tā paina ko kauta. Ko tōna pūtake hei whakatairanga I ngā Pākihi Māori, ko tā rāua hiahia kia tū tēnei pai tukutuku hei wāhi e āhei ai te whakaatu kiriata rārangi kai anō hoki me ngā momo āhua ākai. It was about connecting our people and giving them accessibility to kai from all over the motu when it wasn't available in their area. So supporting local first, but when it wasn't there. So if you imagine going back to, some of your marae around the motu, a lot of the matua aren't there anymore. That used to be in the whare kai that would do all the mise en place there, do all the preparation. So we saw a real need for this because a lot of this is happening all over Aotearoa. E āwhinana e kitchen ki te whakatū I tētahi whare kai hou, e kia nei ko prominence, ka tūwhera hei te marama o noema e tū mai nei. Ko ngā kai me ngā unu katoa o te whare kai hou nei, I ahu mai I ngaro he tonu. Te mehemi Te Reo o Te Uru. Tēnā koe tēnā, te kawe mai rā tērā o ngā pūrongo mā tātou e hoa. Koe no rā kia koe e takuranga tira e Grand Kitchen, tēnā rā mātu koe. Ka tika o ki tō ingoa, nā ko wharekai, nā ko tō mahi, e manaki ai te mga. Nō reira e tino pūrongo rā tēnei, koe nei tētihi wā, e noho taimahana te nui tāta. Nō reira, ngā runga I tō aroha e Grand, ka noho ahuru, ka noho pakari, ka noho auora mai te tangata. Nō reira koe ni te pūtake o te mihi atu kia koe. Tino aroha atu ana ahau, I ēnei kātu pūrongo, mo te unga e manaki ana I e te hi atu. Nō reira ko koe rā tērā, nō reira kia koe me o ringaringa o wai, te unga e tau naki ana ia koe, ka nui te mihi atu a te kupu o Te Uru, me te reo o Te Uru, kia koe I ēnei manakitanga mutunga kore. E wānui tēnei e tātou mā tērā Te Uru tā, kei roto tonu I te taki wā o tāmaki makaura kei eti o ngā wā I o Waikato. Nō reira kia mili ake rā kia kōtau e ngā wanaunga e te katoa. A kua no ea, a kua nā wai kōtau. Nā tēnei rā te mili kau ake rā kia kōtau kei ngā taki wā I no mai rā. Ana kia piki te ora te kaha te māramatanga ki runga I a kōtau. Bueno, ki ngā pūrongo katoa kua pita ki nei I runga I te reo o Te Uru, tēnei ka miri ake kia kōtau ngā kaituku kōrero. Ngā kaituku mai ngā kōrero ki ai nei pūrongo te wai mana. Nere tēnā rau atu kōtau. E te iwi kōtau kei ngā tōpito katoa o te motu, karanga mai, tēnei au, e tuku kupu aro ake nei kia kōtau. Weno ki te māngai pāo. Tēnā kōtau te māngai pāo, ko kōtau tēnā, e tino tuana, hei muringa, hei kōmuri au, hei pō, mo tēnei o ngā wakapāpā o tanga, e putaki nei, ki te wakapā o tanga a te reo Te Uru. Kia ka atunu I te iwi ki te mātakitaki, ki te toa kōrero oki, ki te reo o Te Uru, anei mātou te wānau o te reo o Te Uru, o te kupu o Te Uru, te mii ake nei, ki runga, ki raro, ki wao, ki roto, I rire au, mai māri re. Ko te reo, te taka.